Tim škole robotike Elektrobot, koja okuplja dečake i devojčice osnovnoškolskog uzrasta iz Priboja i Prijepolja, plasirala se na svetsko prvenstvo u robotici. Na svetskom takmičenju First Lego League, na kom Elektrobot predstavlja Srbiju, učestvuju timovi robotičara iz preko 100 zemalja sveta i bit će na tom takmičenju preko 400 timova. Nadmetanje će se odvijati online, a naši robotičari nastupaće iz inovacionog startup centra u Priboju. Tim Elektrobota je na evropskom prvenstvu ostvario izuzetan uspeh, zauzevši 3. mesto, pa će uz ekipu Celja iz Slovenije i Zagreba iz Hrvatske predstavljati ovaj deo Evrope na svetskom prvenstvu u robotici First Lego League. Tim Elektrobota čine osnovci iz pribojskih i prijepoljskih škola i 3 mentora, među kojima je i Marija Reković, profesorica tehnike i tehnologije u gimnaziji Priboj. Tokom njihovog dosadašnjeg rada, a naročito nakon velikog uspeha koji su postigli plasmanom na evropsko i svetsko prvenstvo, reakcije kolega su više nego pozitivne, a savete o načinu rada koji dovodi do ovakvog uspeha traže i kolege iz najboljih beogradskih škola, jer je takmičenje u prvoj Lego ligi prestižno, a veoma praćeno i u okolnim zemljama. Reakcije kolega su stvarno bile divne, svi su onako srdačno čestitali, ali u suštini dok smo spremali se za takmičenje mi nismo ni bili svesni koliko je ovo takmičenje veliko. Tek u onom trenutku kad smo došli na evropsko prvenstvo i kada smo mi vidjeli da su tu još mnoge osnovne škole i srednje iz Beograda i drugih država kao što je Bosna i Hercegovina, Slovenija, Hrvatska, onda tek vidimo veličinu ovog takmičenja i koliko je ono bitno. Savremena gimnazija iz Beograda nas je pozvala da držimo predavanje za njihovim profesorima o radu i programiranju i robotici. Pokretač cele priče vezane za robotiku u ovim našim krajevima je Anica Pavlović, master robotike koja je uložila mnogo stručnog znanja, energije i entuzijazma da bi se došlo do sadašnjeg uspeha. Sve vezano za robotiku je zanimljivo i uzbudljivo i deci i mentorima, ali i veoma skupo. Da bi mogli da pariraju timovima koji dolaze iz većih gradova ili inostranstva, kao i za pripreme i takmičenja poput evropskog i svetskog ranga, potrebno je obezbediti novčana sredstva. Zato je neophodna pomoć sponzora. Mi smo zapravo tek kad smo se sad pojavili na regionalnom takmičenju, znate i sami da je bilo online, to je neko novo iskustvo i novi izazov bio za sve nas. Tek kad smo se pojavili tu vidjeli smo zapravo sa kakvom opremom raspolažu ostali, tipa ostali su se snimali dronovima i profesionalnim kamerama, mi smo nastupali pomoću mobilnog telefona, kamere mobilnog telefona, ali ni to nije sprečilo decu da budu fantastična i da ostvare plasman u finale. Dakle, kao što smo rekli, potrebna su ogromna sredstva da bi sve to izgledalo onako profesionalno i kako treba i to će tek sad, negde smo do sad uspevali da nadomestimo svojim kvalitetom, a sad na svetskom prvenstvu će sigurno ta razlika onako biti izraženija, tako da eto, sada smo u potrazi za sponzorima i za kompanijama koje bi pomogle našu priču i negde nas podržale na tom putu ka promociji nauke u Srbiji i ovim našim krajevima. Anica je istakla da svako takmičenje uključuje kotizaciju od oko 500 evra, a kada se uzme u obzir da oprema tokom vežbanja i priprema strada, jasno je da su potrebna veća novčana sredstva i ozbiljnija podrška. Opštine Priboj i Prijepolje, lokalne samouprave su pomogle prošle godine. Za ovu godinu još nisu raspisani konkursi, ali eto, nadamo se da će imati sluha i podržati nas. Osim toga, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija je tu i eto, to je za sada, vidjet ćemo u narednom periodu da li će biti podrške sa neke druge strane. Sama kotizacija za ovo takmičenje, evo već troškovi su se skupili oko 500 eura. Mi smo čak imali peh sad u toku priprema, pa su nam motori od robota stradali, što na kraju znači da nemamo dovoljno opreme za naredne pripreme. Tako da eto, znači konstantno nešto radi se i ta oprema se naravno uništava u toku korišćenja i uvek neki novi troškovi, tako da je pomoć zaista neophodna. Tim Elektrobota čine osnovci iz Priboja i Prijepolja kojima je škola robotike mesto gde stiču znanja iz oblasti tehnologije, matematike i inženjerstva, ali ujedno i igra i zabava. Robotika je, reklo bi se na prvi pogled, nešto čemu su skloni dečaci, ali činjenica da u timu postoji 5 devojčica razbija ove stereotipe.
Nevena Laptošević, jedna od devojčica iz tima, ponosna je na postignuti uspeh, a znanje koje je stekla pomoći će joj u daljem školovanju. Jako sam srećna zbog uspeha koji smo postigli moji drugari i ja i drago mi je što sam kroz igru i zabavu naučila dosta toga o tehničkim naukama i sigurna sam da će mi ovo znanje pomoći u daljem školovanju i opredeljenju čime želim da se bavim. Jesi li ti jedina devojčica u timu? Nisam. U timu koji se pripremao za ovo takmičenje, također, pored dečaka su i 3 devojčice iz Priboja i 2 devojčice iz Prijepolja i da razbijem predrasude da programiranje i robotika nisu samo za dečake. Naše mlade robotičare svetsko nadmetanje First Lego League očekuje od 24. do 27. juna. Domaćin takmičenje je Grčka, ali će se zbog epidemiološke situacije nadmetanje odvijati online kao što je održano i evropsko. Tim Elektrobot u kategoriji Robot igra nastupaće iz prostorija inovacionog startup centra u Priboju, promovišući na taj način i naš grad, a svojim učešćem i celu Srbiju na ovom svetski prestižnom nadmetanju iz oblasti robotike, inženjerstva i nauke. Poželimo im sreću!